Tapi Bantu.my ni bila saya start tu, I think too early. Itu one thing about being innovative kan. Kalau the timing is not right, market is not ready, memang benda tu bagus macam mana pun tak boleh jalan. Tapi time tu, zaman tu 2013 kan, bila 2014 bila bila menteri cakap pasal dua kerja, hashtag dua kerja, orang gelak kan, orang kutuk, orang tak faham yang they come a time where people need to have multiple gigs untuk tambah source of income kan. So timing memang tak sesuai lah. That's why dalam proses idea ni, kita kena validate the idea, validate the market, find the product market fit. Benda-benda tu betul. Benda-benda tu yang selalu Silicon Valley peeps ataupun startup dekat overseas, even VC kat Malaysia selalu pitch pasal benda tu, selalu ajar benda tu kan. Finding product market fit tu penting lah. Zaman tu saya tak tahu kan. Dan apa yang membezakan idea tu sama ada dia short sendiri ataupun workable idea is whether you have validated the idea and also finding the product market fit lah. Itu yang membezakan. Tapi at the end benda tu gagal. Dari segi perniagaan tu gagal. Tapi apa yang saya carry adalah banyak benda-benda yang saya belajar, apa yang jangan buat, which shape a lot of saya punya current decision making lah sampai sekarang ni.